داخوازیین ترکیه تایبەتیژی دوێ دەمەداویدا ji bo yasayekirina peywandiyan gel Yekîtiya Ewropayê de serî da wekî hatîne destpêkirin gel Fransayê bi giring tên bihezkirin mijareke giring et nava Tirkiyê da giştî jî li nava Yekîtiya Ewropayê da berêz Ekrem ûnen şirovekarê siyasî wê zêdetir şirovê bi devê mijarê ji Stockholmê gelme de. Berêz Ekrem ev demê te baş. Ev pêngavê Tirkiye çi merempê hene taybetî jî çil pişt planên Tirkiyeyê hem ji bo rojhilata navarast hem jî asayekirina peywandiyan gel Yekîtiya Ewropayê welatan. Belê gelek spas dikim her herî. Selam li we û temaşevanê we. Rastî Tirkiye wek cenabê we zane di va şapatê dawî de her siyaseta xwe a derve embala xwedinekê wek dibe dixwaze hinkî guhertina têr bike. Heta ne li gel yani wek cenabê te jî behs kir gel Yekîtiya Ewropaya heta gel Amerîkaya heta li rojata nêzî ku navî jî em dibînin çil gel İsraîl, çil gel Siûdî, çil gel welatê Qatar û welatên yani Türkiye wek siyaseteke nûh dixwaze bimeşîne û ev ya hanê jî pelçakî vê siyaseta wanî nûh dixwazin em bêjin wek cenabê te jî got hem tevayê gel Ewropaya taybetî jî gel Fransaya lê tu ji bir bêjin yani zehmet yani bi vê siyaseta Türkiye bi vî hukmê Türkiye ki niha ser hukm e û vî hukmê ku stratejiyek danî pêşiya xwe ji bo Türkiye zehmet berjewendiyê wan û Ewropaya li hev bike. Lê li vir çi ye? Li vir çi ye? Li vir dikar tiştekî bikin ew nexweşiya navbêna wan û Ewropaya tevayî û ew nexweşiya wan navbêna wan û Fransaya bi taybet ev bi sê salê dawî warê xurt bûye dikarin wêya hinkî li hudûdekî bisekirînin. Li hudûdekî bisekirînin ki êdî xurttir nebe, êdî em wek mînakir bêjin bi ser medya şerê hev nekin, êdî jî hev nekin, gotinê xerab ji hev nebêjin. Lê yani zahmet bi vê siyas yani ya dibe Türkiye yani qazam ev hukmê Türkiye yani em bêjin hukmedar ki niha ser hukmê û heta ew êdî dewletê jî kontrol dikin ya vê siyaseta xweş kokir biguherin an jî bi vê siyasetê zehmet ew Ewropî karin li hev bikin. Ji bo wê jî de biya min tiştê Tirkî niha dixwaze bike niha dixwaze ev êrişeke ji derve tên ser wan ki ji hemû aliyê de yani çi Ewropaya de ji Amerîkaya de ji rojata nêzî ku navîn de İsraîl, Misr, Yunan yani dora wê giş êdî wek bi dora xwe nexweşin. Tirkî dixwaze rêya hinekî sis bike vê têkiliyê xwe bi va welatan de. Lê Fransa cenabê te dizan têkiliyê Tirkiye û Fransa neke tiştekî nûh gelek zêde hesbî wek tiştekî nûh yani em dikarin bêjin bi taybet ji xweş kem de têkiliyê wan ne pir baş bû û ji alî aborî de em lênin ji alî aborî de yani Tirkiye bi îxracata xwe di sira 11 deyê Fransa û bi îxracata xwe di sira 14 deyê yani têkiliyê wanî aborî jî ne pir xweş in. Li vir çi heye li vir? Li vir Tirkiye yani Fransa wek cenabê te dizane hîn sala 2014 de piştîk qetliama Fransa Ermeniyan nas kirin ji wê demê pêv êdî têkiliyê wan xerab bû û paşê wek tu dizane Macron wextê hat got ez ê roja 24 Nîsanê roja qetliama Ermeniya û ez ê were bikim ki li Fransa kîl dij derkeve qerexe be. Ew ya hiç êdî bêje têkiliyê Tirkiye û Fransa cihat noxta a herî bilin ki êdî her güçû ber xerabûnê çû wek cenabê te ji niha behs kir ki niha êdî çika xwe herî bilin a xerabiyê de ye niha dixwazin hinekî xwedê giravî firên bikin. Peywendiyên Yekîtiya Ewropayê gel Enqere û Tirkiye dûlane bû nimûne ji aliyekî ve berjewendî digihînin bi taybetî jî li ser mijara penaberan û wergirtina penaberan û rêgirtina penaberan ji bo ku derbasî welatên Yekîtiya Ewropayê nebin. Ev berjewendiye. Lê gelek cara Ewropa gazinder ser Tirkiye hene taybetî jî twarê azadiyê da parastina mafên mirovan da. Nêvbeyna van her dukan da taybetî jî Ewropa dê kîşkî helbijêre. Peywendî yan jî rastkirina siyaseta Tirkiye ji bo demê bêda ku werbigirin weke endamek ji xwe. Qenaetek me wehayê pirsek gelek cî de ye rastî pirsek herke gelek serdeffikirin. Qenaetek me were yani Ewropî wê bêtir pragmatîk nêzî bibin heya ji wan bê ew ê berjewendiyê xwe bidin pêş. Yani pirsa mafê mirova û pirsa hiqûqê demokratîk Tirkiye bin pê dibin ew pirsana biya min yani heya derecakê Ewropî li ser Tirkiye wek ji bo karibin zorekê bin Tirkiye bikartînin. Lê di a dawî kevin Ewropî tevayî yani Ewropî ne Fransa tenê Almanya jî heta İngilîz jî ne Yekîtiya Ewropayê de ye yani Ewropî tevayî
ve bedir pragmatik bir ve bu hazın hatta şu an bir karibin tekilliği hoş Türkiye hoş bekin karibin Türkiye hene ki nötral bekin yani bir kemayı eğer hoş nekin nötral bekin o tekilliği hay abori berdevam bekin yani jbovi az bu khad mesela tekilliği o Türkiye ve cenabet zanı yani qanaattek morı Türkiye hoş zanı Avrupa zanı Türkiye nakabiyet ki Avrupa o Türk hoş fenkrine ki Avrupa nakabiyet ki Avrupa لأف قوتنا كأوروبي دبيجة دكارب بين أندامية كتيا أوروبا ترجي دبيجة أم بر أندام أم بر أندام أم بنا أو حمو تي حسابي هردو آلياجي تي حسابي هردو آلياج موتشي تبرق أو دهيلك كارن نهيلك تقليان تمامي قصد أم بيرو تركي جوانا بروبلما تشيك تركي جوانا وقت جنابة أنها بحث كر مينا كم بيجن مثلا بنابرا تركي جوانا بروبلما كم تشيكري أم بيجن نقطة دنيا أم بين تركيا بآل روسيا دبردش نقطة سيا تركيا جوار برجوانديان لهرني وقت أنقال البحر السي وقت ليبيا وقت لقل منتخبنا نبع عرقلات برجوانديان يعني أوروبي يعني أوروبي زوزو تركي شعبي خدرنا خجبوش تركي جبو أوروبا قال لك جرينجة جبو أوروبا نمثل آبوري نمثل حقوق ما في مروفا جبو أوروبا وقت جو استراتيجي جرينجة جي تركيا تركيا هيك اوروبا واسيا وجهه دقته تركيا تر حدود يعني تركيا هجرنا نب استقرار بتركيا اللي قال اوروبيا نخش جبوا اوروبيا هرتم مشكليه جبوا ايش اوروبي او حياه جوان به او مثلا ما في مروفا وحقوق يعني حقوق الانسان ومثلا عداله والديمقراطيه بالموانا بيتر وقت كونجكتورال يعني وقت بكارتين اساس ارمانجوان تركي قاربن بآلی خود بینی یا ترکیه که مایی نوترال بکن نه طرف خودش جوان بس. جنابیتن زانه از این مثاله که يعني مثلا حقوق الانسان وما فيه مروفا ومثلا ديمقراطيه او قطران يعني الذكار بيجبوت هوايا اوروبياجي وحتى جبو امريكاجي ميناك زي ميناك بشوف بدن يعني تزان جنابيتن زانه امريكا بريا 3 هفته امبارگو زاني تركيا تدي امبارگو جوان مثلا اس چارت تشتي وري بنيره جناب 20 حب ماده 20 ماده امبارگو تا ترکیه یک ماده تنجی قالا ما فهم رو ناکه یا قالا کرد ناکه تفتكرش يعني اولا بما هنا كي وقت حسابي اون خد كارتين اللي اساس ارمانجان تركي قارب باواكي بآلي خد بين يجب اواكي بكما نوترال بكن اساس قال لك جارة سياسة فان هو صبح سكاسات اردوغان كنكو زوزو دوستن خوش بیرد که بونمونه مدید نوا سیاست ناف خود گلک جارا دوستن خوش بیرد که نجبوی دست خستنا و دست صلاته هیانو که جبوی کو بردام به سیاست نوا ترکیه دا مدید و جارب تایبتی جل سر سیاستا در وجه همان هلویست هبوه بونمونه او کاری یعنی آلیگرین دونالد ترامپ انجام دای اردوغان به درباب ناف کریه داخل جیش جو بایدن کریه کو و جاره جدی به تایبتی جی گورانکاری دا سیاست در ودا اف آخفنین اردوغان ده حتی چه راده کاریگری سر اداره نویا امریکا بتایبتی جو بایدن هبکو سیاسته که نمشینن دجی ترکیه بت نوار رجالات نوار از داب تایبتی جی سر مسئله اس 400 آنجی بله راستی پرسک راست لورد مشکلات يعني زحمت وقت زانه تركيا وقت حمو ولاتا يعني بيتر براغماتيك تردقره بيتر الور برجوانديه خود دقره يعني جبويد او مثلا دوستي خود زمني وخذ بيت قناعتها من الاول وكان كثير لكن حتى درجات مالك كارور بيج اللي لفل نقطه شهيه دريان تسك يفهم بكن يعني تكليه امريكا او تركي نه مثلا بايدن ويا مثلا ترامب يا مثلا تكليه امريكا او تركي وجرابه تزانه ولا مثلا اس شارتي يعني انا اس شارتي تركي اب بنقرين روس فندقه بقرين ام بكارنين ام فرض بكارنين امريكي ومشكله غير جوان شكل جبوتش لبل دبيت زكي ام باش جرين فهم بكن خلافات امريكا وتركيا اساسيه هري اساسيه او كو تركي وقت سياسي حكومه اردوغان يا جوان خلد بين ليبرال اسلاميست سياسه طوان وسياسه ناتو سياسه طوان وسياسه امريكا اوروبا هرناك او اليه سياسي اليه عسكري وقت جنابت الزان تركيا جسارات بينجو جدا وفرده وقت عسكري وقت بازارك دولتها قلت امريكا من اوروبيا اوروبيا نار حتى فرنسا المانيا كلا سلاح تفوتون على اساس بازار امريكايم تركيا دوا چند سال داويده دخوازه کنترولا بازار امریکی درکبه نک تکب کنترولا بازار روسی یا چینی نه ترکیه بخواه ایرو قال لك
صنایع عسکری گلک پیش چویه و دوی پیشکت نیده گلک پرچه ایک امبر تانقه چه دکنه تیاره چه دکنه گلک جیجی امریکا اروپیا آلیوان کرن ترکی نوها دخوازه ایدی او چک و تشتیه که برای امریکا دکرین اروپیا امبر برکی نپرج امریکا دکرین ترکی ایدی حوجه داریا که جوان بکر نابینه امریکی چوان بیجه امریکی دی بیجه حوجه هون صنایع های عسکری پیش دی بناکه جخوا انتك دفوش نوا دري هون صناعة عسكري فيش يعني اساس ورنا بيجن راس ليه سياسات دمشين الاول جبوتش اول جبرج هكا جنايه الزانب اف تكنولوجيا عسكري ابي داوود تركي كتشكري مثلا طياره ببيلوتنا طاقن ونظام روكتن قال لك فرشيوان جوالات اوروبيه بتيبتي امريكي امبارغو داني سروي بتيبتي جرانجا هكا جنايه الزانب ev ambargoya ve daviye ev madde danine cestedi haşte ambargoya ser nokta askeriye. Jibo evcmet bizredan çiye. Türkiye dibejin na. Türkiye dibe az edi sanaya mi askeri peşkati cestedi hakte. Çekke fa tante fatiyar ya fa Türkiye çediki. Nokta korre be Türkiye dibeje az aştara kalım. Az fa çekini az fa bifroşum hatta bu. Yani yek nokta esasi ki siyaseta Ameriki ve Türkiye ki tagot yani belki Erdoğan siyaseta hodgar او تشتي بيتر بيان وبيان يصير مديان او تديش خل هذا خل خوش لكن الاساس دبنده يجزي مثلا سياسي الحكومه اردوغان سياسه طواني ليبرال اسلامي و اوروبي ناطول هناك تدجي مساله الخوازن صنايع عسكري تركي تركي غير بكرن اساس او جي وقت جنايه الزانه پر زحمتك لهب بكن او امريكيش برجه تركي بيجي ام اخذ دوام بكن امريكيش بيجي نابهم جبوي از وقت شخصا که از وقت دما تکلیه ترکیه و اروپا تکلیه ترکیه و ناتو نیرن زحمت نوها خوش بده یا امریکا لیدی کار چه ببین کار لبی حدودی آنکو های بسکرینن یعنی نقطه که بسکرینن یدی وقت سر مدیا شرعی هم نکنو وقت خود نخوش هم نکنو اساس چیزی کن آنا او ترکیه و جنابت رزانن وقت مقول که سیاست خوش دربه دگو أنا أم زان دبر يعني بدزي بإسرائيل تيكليا ذكر شوا هذا سفاراتي خبكر يعني كونسول خانه شو هاي دخوازم وقت سفاراتي لكن سفير مشين إلي أم زان بمصر بدزي تيكليا ذكر دخواز بمصر جر تيكليا خوش بكن هل وها جنابة زان إيرو من بجوزار كر أردوغان لبي هفكاريا قطر وسعودية دوت تشتكي باشو ورات إيه خليج هبكن أم بشرياوي ذكر دخوازم واحد بالسعودية تيكليا خوش يعني افتشتي داوية تبحث كده مثلا فرنسا طيبة تبحث كده لأن أو تركي سياسة كأنه قادر بعد ماشينه أو يجوا شو قاعد يتركب راسي ندياره. تمام زاني كل دم بيدا طيبة تجي بيوندين نفبرا تركي بيكاتي أوروبا يدال سرّيكي دي أستنجيزي ده تربن يانجي دي ريخوش تربت دم طيبة تجي دي برياري ده برئيس أكرم أونن شروع كاري سياسي جو ستوكولم يتقال مدابون زور سپاس بوه. يلا سپاس